Bila je to Aida Poljo iz Sarajeva, njen nastup će komentarisati gospođa Hasiba Agić. Izvolite. Prije nego što prokomentarišem Aidi nastup, da pozdravim gledatelje i naravno sve prisutne u centru i da poželim sreću našim Slavujićima, ja sam ih tako nazvala, zaista jesu to Slavuji, i da im poželim da što bolji plasman. Oni su za mene za danas, hoću reći večeras, svi prvi, ali propozicije su takve da jedni moraju biti prvi, a jedni posljednji. A što se tiče Aidinog nastupa, zaista se vidi da je ona talenat. Svidjela mi se njena boja glasa i malo na početku je bilo malo treme, ali to zanemarujem, to ne umanjuje moju ocjenu za njen kvalitet. Zaista se vidi da ona to voli i da to ona srcem radi i ja joj se onako od srca divim. Aida je prva nastupala, pa je i razumno da ima tremu. Je li bilo te male pozitivne treme? Pa jeste malo. Kako je bilo nastupati? Pa, ne znam, meni je jedno veliko zadovoljstvo samo što uspijem u ovome. Prošla, ne prošla, meni je ovo zaista sve divno, tako da sve u redu. Ima li treme, ima li straha od žirija? Pa ne, mislim da je žiri veoma dobar i korektan i nema uopšte treme. Hvala ti puno.